Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul adlam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sullina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum wa akhirul ayat. Sinina tomatua malabi sila surku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kima puji tandigangka lori sisi araja aku wasangan nafungan la ta'ala. Tasaba ilalana yuwatiwi taku iwaringi agalagang awatangang adisinga. Apa ia petuya sengaliwi manyama yukoto madisi. Namo may gawaramparan na tawaya na malasa saman na di gagang na yirwaramparan. Apa ia koto malasa na saman na ritamuk bakmatan na sunadi gaganyamat tindo yukoto malasa. Ikoto malasa ni sekadaling kiluti namanya mempapinadingi mandi kita makinati. Makanya maka di guru tumumpung iwarengi watangang adisinga waktu na kesempatan. Apa maiga saja salite saliwang iwarengi kesempatan tapi nekia di kasigaga waktu na makasiwiyang. Akato iware waktu tapi nekia di gaga kesempatan na tomoto malabi yang ki hadir. Maka nasaba asya na pungat ta siyama si sumpungat ta ilalan na yesubuiwe. Tentu dia itu gagaya katis senganin na baraka. Nasariku wamang inasaba ibadah pagkasyo yang ijami ilalan na yesubuiwe nasaba at tinulukan naman nanungang. Na di gaga nawala kang iidiri tujun na at matapat na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ia sengi tu atas sumpi huangi kitu junna pagkaswiyangi na ia sengi masumpa ijama ye nasurangi puangi ini niri ye napisang kengengi amantu billahi wa amantu bi rasul. Keyakinan lori fungan la ta'ala nasabatan da sumpana atil lori fuanna wa amantu bi rasul. Keyakinan lori nabi tak nasabatan da akka cumalam puna madicing. Salawat na niya papasalamat masa ifo lori alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajalukang iasalamakan akatuong awan walino akatuong mananu ngarilino si walino fungalataana na iya surugay lulungi pamasina upapahanap punay. Tau masalawa inaniya tau mapasalama imasa lori alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga natofadang kamanamuah natofadang makali jari salangka bitarai nadiya tupuri awal lagading itu daki yase na pepang ulawang. Maka daaga jimilu yakatiri tuju na idi atan na fungal na ta'ala. Di gaga sangadin na salama katumotomalabi yang kihadi. Pikecara na to salama kadeguru tiloko na saba asalama kaliliwali asalama kasiliwangan. Salama wanuwalino salama riwanuwalino siwali na fungan na ta'ala.
Makanya inti segala doa ketika seorang hamba minta memohon kepada Allah, ya koyaka dua wali limat tacinga ribitare nama dararari da sabak paduangan maka dia nagaga paduangan tutu ia mana paduangan na ati ya kumarillau doangi ya ko ibace na sabari bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamaka di cinnalino assalamaka di cinna akhirat na tumamila rifacalana fung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iro milo sampa ko kilino madece o ko lino salamat na to salamat to madece to rilino siwali na fung Allah ta'ala. Apa makanya guru tafandrite angka tau sayyidun fi dunya wa sakiyun fil akhirah o ko milino madece o ko lino salamat tapi neki yang macila kerilino siwalina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Angka to irita fakita mata angka to irita yakwirite fakita lahiro itamaka kanjak na jamajamat na tamaka lomo na longa yesenge warang parang tapi makanai andre guruta sakiyung fil akhirah to macila kerilino siwalina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Angka totok koilino macilaka sakiyong fit dunya wa saidong fil akhirah o koto silino mandarita ya kiriti saman na jede gaga angka na rifadan na rubat na tiapa je pakuto na magi apa de gaga warang pana kasiasi dilino tapi umakkaden de guruta saidong fil akhirah tau manyamat tau salama tau madece tilino siwali na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi angka taubaku o komitulino madecing tapi kasiasi di akhirat. Angka to takwilino kasiasi tapi madece di akhirat. Tapi angka to nasa guru tafandrite maka da sakiyung fi dunya wa sakiyung fil akhirah. Ingat de sisa nagagang kena temadece kolino temadece ko akhirat. Ya toda macilaka kolino ya toda macilaka ko akhirat. Tapi apa yang kita minta risejena ritujuna atau matapatna hung Allah ta'ala maka dega gasanganinna sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah. Bahagia di dunia salama rilino madece rilino lebih salama madece bahagia rilino siwalina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya natuna kada guru ta inti segala doa ketika engkau bermunajat kepada Allah afaataki malakbiri olono hung Allah ta'ala yakka dua wali limat tacenga ribitarai marilau doang maka dia gaga tutu pak dungan na atan na huangi ya kona bace na sabari bid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Assalamaka di cinna lino assalamaka di cinna akhirat na tumabila rifacalana hung Allah ta'ala. Maka de guru tayanang kato na minlo dua tema kita na minlo dua malampi pak dungan na tepi neki ya ko tutu pak dungan na nadi na baci pak dungan sapu jaga ya sengi pak dungan sapu jaga rabbana atina fid dunya ya ko de na baci kaden de guru tasaman na tumbo de na suku pak dungan na tapi ya nang kato marilo dua na de na siaga pak dungan na pala tapi neki ya dia baca inti segala doa na baca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah maka de guru tak mulolo ngemana ni tumbok de cinna lino makotopa de cinna akhirat to motomala biyen ki hati afa aga je mele sapaturi libut na yawan walinoi de gaga sengadin na dua nomor si diri orang nunna fungan la ta'ala okey tujun na pakaswiyangi pikwe cara tak beribadah pikwe cara tak makaswiyang maka regul tak mesti matinulu naman nanu ngepah apa itu ya senge ye pakaswiyang terutama kiri tujun na sumpayangi ikade guru takin reje momon romara ye koto makaswiyang apa itu ibadah sumpayangi mesti matinulu payjama apa itu sumpayangi nadega gaya sewaktu libur dena pada anak sekolah ya nama celah itang lain tu jesoah na dia kata mama guru tapi ya ko masumpanya pak bereja mak namo makada macelah tanggalak mutitik masumpanya
Musti jama ya sang ibadah mahi de gaga makada waktu libur ay asoaha paja ka yuk masuk paja ka pa yasang. Mari to malasa matu jama sumpajangi kade guru takin raja mon romara isumpanjangi kade guru tatanya to je tuku pangkau kena. Pak ye tu pangkau kena mbok sumpajangi apa tatomur ruku musujud mutudamu. Ye namakan jamu bati mutatruku sujud tu dada biri salat capak nah selesai itu sumpahnya. Kenre balik marah jitannya tu ko baca-baca nak mapamu le takak balik lah tu biri salat nak tu baca-baca lalu sumpahnya na baca-baca ilala sumpahnya mancaji wisikri na tanda tu ko marah ing. Kenre be marah jina saguru tak okui atinulu kana mananungan na kuini rumah karaji pertahaka ye sengi sumpahnya. Oh kini rumah kerajing ifartahak kaya senge bere jama mange matinulu wana jaji mananunga wana na jaji wadi jaji jami sumpah jaluro tak di sini jama serak nasabak nalangi jama itu tak kui merajingi wadi jaji jami sumpah jang magaribi tak di sini jama semage na to mata ko je hore makariso na iya mana mapasi jama kui sumpah jasuoi. Nakada guru tadi aja mak pasija mak pasija mu kagak petung mak pasija mo kilala na sumpah ja suko sinin na toma la biyen ki hadin jadi ya komeki lolo ngiri orang na fungal la taala oki tujun na ibadat tak terutama ri tujun na pakasuyange pekoi matinulu panaman nanu toma la biyen ki hadin. Yang kedua musti isapari yuranun nafungal la ta'ala yatuna syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Sinin na tomo-tomo di jamaah yang dimuliakan Allah. Narampi fungal la ta'ala ilalan na akurangi maka da inna iddatas syuhurin dallahitna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atum huru majabutu fungan la ta'ala pancajangi 12 ulang ilalanna tasitaungi siaga aso teluratu 60 sunah minha arba'atum hurum diantaranya kawale apa ulang malabih ada 4 bulan yang dimuliakan Allah ada 4 bulan yang diagun-agunkan Allah. Tiga yaro Sulqaidah, Sulhijjah, Muharram, Rajab. Yana tu nakada guru tak telu matarate si di masarang. Tiga yaro matarate yana tame umpuna Sulqaidah, Sulhijjah, Muharram. Na yaro masarangi kitujun na ular Rajab. Na alhamdulillah ya sewi kaki mutamai 25 umpuna Rajab. Sisa pada tu 40 hijriah alek depuran dan nabita berarti bertapatangi 25 Januari 2025 aja jangan nafangulutan Nabi Isa. Nah yatona ketika memasuki bulan Rajab dan Sya'ban Nabi itu menganjurkan perbanyak doa. Magi na tomin lodos serikuam mengimak baraka akatu ngalinota iwaringi alam pirang umur lupai ular ramalang. Untuk memperbanyak amal ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yana tu makare guru tafandite illa dua ko yana mubak mumpuna Rajab Sya'ban maka diga gawat dua ngamu baca sangadina Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan puang alengi baraka ilalanna ular Rajab wa Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Makanya ilalanna ular Rajab itu termasuk bulannya Allah. Makanya makanya Nabi ta syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Yaitu ular Rajab ulan hubungan Allah Ta'ala. Maka ini yakni ulan hubungan Allah Ta'ala maka ulama hikmah menganjurkan ia natame ular Rajab perbanyak istighfarmu kepada Allah. Jadi mai kasitongan na tu amalang ijamai lalan na ular Rajab tapi makane guru tayena tamai ular Rajab kang ulan na Allah Ta'ala maka perbanyaklah istighfar di hadapan Allah. PGI lo adam pirampingan tak.
Yang kedua, ketika masuk bulan Sya'ban syahrina sanabita, aga mila ifukan kaamala kami na magalo na masaromalabi mana sinin na amala pangko kamade jingi mangono rifungala ta'ala, tapi makadayan riguruta yan namumpoy wi Sya'ban perbanyak salawat kepada Nabi dan puasa-puasa sunnah. Tapi yang tama ular ramalan, perbanyaklah amalan ibadah, peko carana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk narampe guru tafandite makada itu sitongan na iwan ni Jumat terakhir di bulan Rajab. Oke itu sitongan na malamak malumo na terima fungalatana Pak Duga. Makada ang guru ta Syekh Abdul Wahhab bin Munabi. Ia na okoy asajuma capat na ular raja buat na takoke capat na katok bapa mulangi pakatok bay na tuda cinampa ang katuriwatun na nabaca barakallahu li walakum walisairil muslimin wal muslimat na tudang cinampa maka okoni rositongan na tabacay Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Maka dari guru tanya na ibaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah baca 35 na pakai milodon na sabah atau kang ati aga polena na morosi di denang kanato kasiyasi na tomati denang kana ki aji piralino na tomati malam maktuni malumo itarima pak dungang itu motomalabi yang ki hadir tapi labat ni makanya kada guru teh hafaring ngerang tu ha boleh. Ya nalaban ada ini jami rowan ni faktan ni to aji tapi cuma mancaji mi anjur hari tujuh na guru tafandi tambah lebih maka ada baca ya ko capat na asa cuma capat na ilalan na ular raja ba apa rata-rata tu stasi na mi lo maka to pa ya ko narate ya resue ya narate ya sejuma capat na ular raja ba nakada guru taya na tudangi pakato pa na melo laju kangi kato ba maduan na ini jamaah baca lalai ya ro. Dia dah salah baca dia ni baca dia tu masalah. Tapi kadang guru tanya nama kololongan ibarat kat nak ilalan nak ular raja buat baca. Jadi termasuk iwan ni. Apa iro iwan ni capak nak asojuma ular raja buat. Ayat nanti baca situ kan Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah baca kata 35. Kadang guru tadi nang kamu kasiasi mbok mu mati. Na panidinan ka na majibi akatong linomori tujuh na rumah tanggamu malumo na malam maitarima fakdungamu ya daang kahajatmu maka minta itu waktu kenapa doamu mustajab malumo na tarima pengalatala fakdungang itu motomalap yang kia hadir termasuk itu ular raja yang namumpus di pamulan na raja bilodwa lalu jangan sia-siakan magai pituan ni na min lodwa tu atay kemungkinan besar DJ na itu lah tu pak dongetak. Tiga yero pertama minta berdoa ketika masuk malam satu raja pilodoni. Perbanyak doamu. Yang kedua tami wani patangana Sya'ban pilodoni. Tami wani serana sulhijjah wani 10 na sulhijjah wani lapar pitara wani 10 na muharram tungkak wani Jumat. Inilah 7 malam jangan sia-siakan untuk berdoa kepada Allah. Magai mustajab wa dongetak. Bahkan ada ulama hikmah mengatakan mawoso pimbo wa dongu menanya wasona sinina wa dongan na malaikat. Itu ketika berdoa di 7 malam tu moto malam yang kia hadir. Sinin atau motomalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Maka yaitu na ular raja bae angkasit di peristiwa yedina tamak kala narupa tahu. Peristiwa na nabi tak ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 fitu raja ba annaratuna 20 sik di Masehi 10 purana ilanti Nabi tamanca jisuro terlutus sebelum malaikat depura dari Mekah iro watui masaralah da kasinyawana Nabi ta masare atin namane kaji nang kedua tori pojin na lisuri wa masina kung ala taala amurena Abu Thalib mamimmi dukuna na malasa magai pembaikotan yang dilakukan orang kafir apa iro watui lebih migamopi kafirin na yasallangi makanya itahang andre na ipegang inungan na naluru mamiminuko na salangin na maruko na malasa na yero Abu Thalib tampak sandarnya Nabi na yero Abu Thalib amure na Nabi tak palabi arona na di gagawarani araka bere gangguin Nabi na tumo ba Abu Thalib
Tapi mamimmi doko na Abu Talib na malasa na sabari na takuli suri pamasina kung Allah Ta'ala. 30 mate na murina mati si kasibay ni na toribojin na. Fangulut ta Siti Khadijatul Kubra. Jadi roh kung Allah Ta'ala pa po. Ia pumilok pulay wisara ininawa na atan na terutama rito yun na para suruna. Ifamiraja to matamalabi yang kihadir. Iya hoy di atamatapan ng Allah Ta'ala matinulo iya may pagkasyon nga apa parenta manini puli ko na pesang kangengi yung ko na kanay sara ininawa na kanay patyo pa aga may libukang kakadigaga sa ganin na nato sa para pa ito sa para itando sa bara na saba parenta matinulo naman nanungang sa bara na saba larangang manini puli ko na pesang kangengi kung Allah Ta'ala. Tiga ya semak kada manini puli ko na pesang kangengi huangi. Namo maga kanja narito yun na rubatawi na salak ko agamay aja tajamay. Ya ko yasa nga liwi at matapag. Namo maga kanja na namo maga galo narito yun na fakitan na tolinoy. Tapi masali rito yun na agamay. Masali rito yun na akorang hadis aja na ijama. Pekwe carana sa bara manini puli ko na pesang kangengi hungalata. Apa yun na yung mapukwiwi yan na makanya mo yung namanya mangisat di jamay mo nakadati yung namanya mamumusat di na makanya jamay tapi yung ko yasa nga lewe matapa yung ko si salami matoy sinin nagamay si sali ko rang hadis sa aja di na jama magi manini puli ko na pesang kangang ihon tapi nakan na pacoba nakan na masala nakan na ujian na uji kibungan na ta'ala aga puli may loikong ka sapuro aruway pasabara iatiye na tumawaray kada makada na uji ka fung Allah subhanahu wa ta'ala sinin na tumatamala bijama'a yan dimuliakan Allah maka nasaba masarana nyawana na binta maka dimiratkan oleh Allah maka di gaga apering rangari dalan na ular raja boe sangadin na kituyun na pakasuya sumpajang itu matamala biyang kihadir pa iya to na tarimi na binta 50 pakasuya sumpajang biasang katopahangi maka de yesenge 50 pakasuya sumpajang ikurangi na mancaji 5 waktu maka de guru tak deje na situngan na ikurangi yaitu 50 sumpajang cuma 5 mancaji wajib 45 mancaji sunnah apa ya ko sumpaja sunnah tu melo jumlah 40 tu 5 yang mana nasa guru talmagfurullah mapamuli sumpaja sunnah rawati tak bagi dua muakkad gerul muakkad angkasi sumpaja sunnah pasapi waktu ba'diya qabaliyata angka sumpaja sunnah taubata sumpaja sunnah duhata haju witri mutlak tarawih kare guru tayana me ko jame sumpaja sunnah jumlahna 40 tu 5 waktu yang mana tapi 5 memanca jiwaji loro asar magharibi sana subuh. Jadi ya ko wajib itam sunnah ka jumlahna patape 50 yang manang makanya angka pandita pahangi makada pakasuya 50 sumpajan na terima nabi tak 50 waktu 5 waktu mancaji wajib 45 waktu mancaji sunnah tapi kato pandita pahangi makada na taniaji oko waktu na ko mije bicara narakange na yaitu sumpajan na terima nabi tak 50 rakan na yang manang tega ya 50 rakanna 10 pitu rakanna mancaji waji 30 rakanna mancaji sikri okoi isaliwan na tu sumpah jata makanya ya ko sumpah jawaji melo jumlah rakanna ka 10 tu pitu yang mana loro ta aparakanna asara aparakanna arwani magharibi 3 rakas 10 siddi Isa aparakan na tambah 10 5 subuh 2 rakat 10 pitu. Na yero 30 rakat na mancaji sikri okoi isaliwan na tusung pajange. Makanya makanya nabi tak dalam kita fadilah amal ya nafura ko masumpah biri seles si boleh-boleh dah maka engkau duduk sejenak bersikir kepada Allah napa capak na sikri dek gaga patutu sengadi nawak dogang makanya ya kotofura mak biri seleng agai baca sikri nari seliwan na sumpah jange ibacai subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33. Jadi ya ko 10 pitu tambah 33 siaga jumlahna 50 yang mana tomo malap yang ki hadir.
Yana tu nak kada guru tak 10 pitu manca jiwaji 33 manca ji sikri oko isaliwan na tu sumpah jange. Makanya yana kato masumpah jam mapamulai taka barek na letu beresalam na pemasikri na min lodwa secara hakikat pada lepak hasitongan na ya kuna jame sumpah janna 50 rakan na yamana to malap yang kiahatin. Berarti dek kurangi ro sumpah jange 50 manca ji 5 to malap bi jamaah yang dimuliakan Allah. Maka itu juga ini atau matapan of Allah Ta'ala pelihari sumpah jatah tajagi sumpah jatah amala pamulangi para saya kotomati na kumimatu ye sumpah jangi ena makanja mo sumpah jannate palagi bere jama 5 waktu maka den de guru tak napas salama ku yutumbo sumpah jam molino letu akhirat apa yo kotomate telus si bangi 2 rewa si di mimondo aga yero rewa nomoro si di kituju na waramparang mako je batiwi makaswasu sapa ya sengi warampara tiri pusat tak belo tak wala kasona bosi-bosi tapi na tomate palamunya wa yetu waramparang ya na tannya waramparang isalaiki na idi salai yetu ya sengi waramparang de paga sajara pak bu tau makaswasu makareso mapasipulu warampara matena ipasilam lolo warampara na de paga ko saleta maka dan kato kurumati wigan na waramparana na sali ipasilam mapesi ba waramparana kotomati na makare guru te ya tumbo waramparana masakamay palemu nyawa tu ya natanay ko salay ale na pasalay ki napani sipak na waramparangi ipake mande capak na mancaji kebun itari na tomati mancaji mana ipake masih kamala boleh na apa ini tu ya punaye aga yan raya to capu ipake ya to buru ipake masih kamala boleh na to motong malah biang ki adil aga pi pasala ya kotomate itu junna pak dimunding ta temakala dan na hojita ya na mate itu wede paga sajar mangka kada katokuri na pujila da tomate na ni wasyak bania salama pitung ngaso pitung panen sadina tanah tampungan na ya na tomate na salay to ni warang parata na salay ni keluarga ta aga pi si bangi ciale-ale petaka pa ilalan na kiburuta di gaga sengadin na kitujuna amalata terutama ritujuna sumpah jangi. Ia natu biasa maka di pesan na guru tafandri tay angka moy pas sumpah jangi majasi pak nami wasigam padurang angka moy pas sumpah jangi majasi pak nami wambo sibawa daripada to malampuna dina sumpah jangalina angka moy pas sumpah jangi majasi pak nami wasibawa daripada to malampuna sumpah jang ya na pasumpah jamu tu majasi pak nangka tu nangka watu nasi temaka sumpah janna na salai itu jama-jamana tapi ya kota malumpu nasangalena madece nasangalena masih pak malaika kiro nabi macuri teliwa gelo na curitan na dena poji sikka atin na ripadan na dena poji singgungi tawe tapi dia na sumpah jam masalah batu atau motomala yang ki hadir angka paboto milo tama salak kali nabi tatama mukko yang penting ko masumpajan si temua kang isumpajan na salai abotoran atau moto malapi yang ki hadir magai iya tu sumpajange benteng poli ko anu na cecefung Allah subhanahu wa ta'ala inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar majapu iya tu sumpajange mancaji wi bentenga ditujuna anu masalah itu moto malapi yang ki hadir napa ni na angka tahun piarai sumpah jannah yana angka to jagai sumpah jannah terutama bere jami irita maloli sulo masigi mak bere jama yana dapi waktu jok kesilo masigi mak bere jama na liwangi waktu to motomala yang ki hadir italale ya komelo imate pas sumpah jage italale ya komelo imate pak bere jamae dek nagaga warekada sitina na huada cappa amatingenna kecuali warekada kalimat la ilaha illallah yana pas sumpah jamu pak iwaring alumurang agampang puari syahadai maka inti segala ibadahnya hamba oke syahadai 25 nabi na utus supungan Allah Ta'ala dek gaga hanya persaksi yang maka dek gaga isumpah sangadin hupungan Allah Ta'ala na iya tu hakikat na syahada oke sumpah jange pangkau kena syahada na sabah sumpah jang
Makanya yanang katong masumpanya maka kanjat taratik na jinit na tamila na masigi masumpanyang makanjat taton na ruku na tumaknina na tapi yan edi na syahada mutlak batali itu sumpayang. Karena guru tanda mo makanjat jinit na yan na masumpanya na edi na syahada ilalan na tahayya na mutlak batali itu sumpayang na apa yang mematuro intin na ibadah tapi syahada Makanya 5 itu wajib na sumpayang tatongin na sa bataka beri. Pagkasingi baca na patihata syahadat tak salawa ilalan na tahayya pamulat tahayya pacapurang itu tu na sabak beresal sinin na tomotong malapi yang kihari tapi yan na meki lolongan ni lundaknya man na fakasiyas sumpayang telu aja na lanya iya ko tomatanga masumpayang tapi iya ko tomak bicara syariah iya nataka balik latu beresal na dito na batal sumpayang tak kasalasay itu. Maka dari guru tak yana angka to melololongang ilunrak nyaman na ibadana jadi kang isumpah jamu na sabak kebutuhan mak bicara hakikat tania wajib yana angka to melololongang ilunrak nyaman na sumpah jangi jadi kang isumpah jamu na sabak kebutuhan tega ya sekebutuhan mak pamulek takak barik latu beres tiapa aja manyama papina ditak na iya pa namanya mah papena dia koto masuk aja ya potese sapura pima beresal namanya mah papina dinna kade guru tama pamore takak bare na nikmati mematu takak bare na nikmati ruku na sujud na tudanna mari na jadi kang isumpajan na sabab kebutuhan Pangulut tak Sayyidina Ali karamallahu wajaha loy mamusu ipana tona popatna tembus tomato malapi yang ki hadir iya kata niro anak paneh naliwa padinang itu na tapi icabu anak paneh matangangi masupajang de sisa gaga na rasa kaya sengi wadi mangai apa na luntuk lundaknya menari tujun na sumpajan na tomato malapi yang ki hadir. Makanya tu yo koto masumpanya yo koto mak bicara hakikat telu aja nasara yo koto masumpanya tega yero nomor sidi bukan ke piliana sumpajangi ya sengi pilia pangkau kentat terluku sujud tudang alipu tato haruku misuju dala tudak bacana ahmad yang mato ahmad na yang mato tu sumpanyang. Yang kedua bukan kay kuliah baca-baca takak barek letu beresalang na sinin na baca-baca na sumpajang sikri tu asanna. Yang ketiga kolbiya faringan rata. Jadi kare guru tayanang kato masumpajan na paringan rata na minapaki masumpajan taninya sumpajan asanna itu aga pelik tapak kerukmi asanna. Yana angka to masumpaja baca-baca minawake masumpaja takak barek letu beresalang kare guru tatanya to sumpaja ngasanna itu aga balik sikri mi asanna kilalan na sumpajana yana angka to masumpaja tatun na ruku na sujud na tudanna tatun na ruku na sujud na tudanna tanya to sumpaja ngasanna itu aga balik gerak badan mi asanna. Jadi yang kata tu masumpah yang Allahu Akbar kopura ka masumpah jam mika lupa sami ka malibari milu ka wati milu ka tuni milu ka nasi mitok mali da suna mitok mali. Jadi rencana ni lah sumpah janda. Kare guru tak nafas sumpah jangi watak kalena tapi nekia dek nafas sumpah jangi faringeran. Makanya pangkau keng baca-baca paringeran ya nameki lolongang ilunrak nyamanna ditujunna ibadat tak tomo-tomo lebih yang kia hadir. Sinina tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir salah satu informasi kami dari Nahdlatul Ulama Kecamatan Pancerjang maka insyaallah ikut tanggal arwah Februari toma rencana mamiraja ko masjid kita. Jadi Masjid An-Nur bekerja sama dengan PC Nahdlatul Ulama Sidrap dan insya Allah yang mengisi nanti Isra Miraj Guru Tak Muhammad Yusuf SSI MOC. Batongan na Guru Tamatu misi. Makanya setelah pengajian kita duduk berbincang-bincang dengan para pengurus masjid. Pekoi teknisinya ya gagewe. Apa salah satu masjid yang dituju untuk safari Rajab di bulan Rajab oke Masjid An-Nur. Makanya mesti ada kerjasamanya antara panitia masjid dengan pengurus Nahdlatul Ulama. Sinin atau mata lebih yang hadir maka memagi-magi tasabari pengajian tidak na Yesubiwi na manca jiwi akata jangan di manang
dasari kuwa mangifati nuluki mananungi ising ibadah terutama itu yun na sumpajange na sabab sumpajan tak nadi nagaga iwala kang iri itu yun na atamatampat na puwangi sengadin na pawala suruga pamasina mi puwangi. Akhir kalam wallahul mu'affiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.